angibabazi. Awu isono inuku into engaka isono sithi yonke lento engaka izobe kulahlweni yonke. Umuntu ngomuntu akakabheke yena ukuthi yena ungumuphi usawoti, noma usawoti odume noma usawoti omuhle. Uyabona usawoti kwenzeka inkosikazi ipheke ukudla kube kuhle kube mnandi kodwa bese kuba kubi ngosawoti. Enye ifake kakhulu usawoti umanje uyindoda ubuya late ekhaya inkosikazi ifaka usawoti ungakudli. Hawu manje uvuka phaka kanje uphumaphi ngalesikhathi? Inye inkosi unyaza ayibonkosi. Angibonge ezizweni zalapha eGauteng emashini ezibe kade ziyenza. uNkulunkulu anibusise. Nentombi u25 abagcotshe balapha bebeyikhiphe ngenkani ingane ziyemashini. uNkulunkulu anenza akunikeza abakhwenyana abahle abanigeza inyama nomama inkuhlunkushu. uNkulunkulu anikeza abantwana abayothanda unyaza. Ayibonkosi. Nazareth
ngiyawusheshe ngibe mfisha enkonzweni ngoba ungenzeka imisebenzi bemningi. Kwaba khona isikhathi kule nkonzo lapho kwakuyiwa khona kwasokhulu kuyothengwa imithi amagamthrini khona ibiza indibilishi isitolo. Ngaleso sikhathi inkosi yakwaNazaretha yayithi umuntu ngomuntu abhale igama lakhe esithombeni leso segamthrini asimbele lokhu ezobheka igama lakhe ukuthi noma isithombo sakhe ukuthi asikashini na. Inkosi yakwaNazaretha isithombo somuntu ngomuntu uma sishile ithi ukukholwa kuphelile kuwe. Ngenzela mawufika eJudiya le mithi emkhulu yayilandwa le kwesenkosi uMthiya. Umuntu ngomuntu abhale igama lakhe. Ithombe eningi zasha zaphela. Yathi inkosi ukukholwa kuphelile kini. Noma ungahamba uyophuza noma ungahala kuthanda khona kodwa ukukholwa kuphelile. Sekuhluma impande eceleni inkosi yamaNazaretha uthi ukukholwa sekuba senzalweni yakho wena kukweshuli. Awungabi umuntu ke lesisikhathi samanje awungabi khona umuntu ozoba nenhliziyo embi yokwedusa abantu. Ayibonkosi amaHebheru sahluko sesithathu mabili kuwe mabili nakuwe kuba basefesi. Shayivezi ngisheshe ngimi amaHebheru sahluko sesithathu 12:13 kuwe Roma 16 mabili 17 and 18. Begani inkosi yamaNazaretha begani bangcwele ayibonkosi bazalwane maNazaretha funa kube khona umnina onenhliziyo embi phezulu umuntu. Sifuna ukubabala bangaki enkonzweni engakholwayo. Ithi inkosi lenhliziyo embi izokwenza ukuthi umuntu angakholwa. Ihlubuka kuThixo ophilayo. Kepha anolulekana. Mkhuze lo muntu ohlele eduze kwakho. Uyamthanda? Ngishiwe. Uyamthanda? Uyamthemba? Amphiwanga umphiwa. Uyaphiwana wena enkonzweni. Kuba imihla ngemihla ini kuwe inkosi inye abasefesi 4 yala bazalwane inye inkosi abasefesi 4 isahluko ivesi 5 and 6 kuwe Roma 16 mabili na kuwe 17 and 18 unyazi ayibonko ukholwa kunye futhi nokholwa kunye awunyazi ayibonko lobhabhatiswa kunye futhi nokubhabhatiswa kunye ayibonko uThixo munye uyisa bonke ophezu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwenu nonke.
ekuseni kwake kwaba khona isikhathi lapha sokujova kwengane. Zonke izingane zayijova uma kakhulu uma kuzokhuphuka umhlangano uye kuJanuary bonke abantu babejova kwakubhekwa umuntu ofanele okuyena yena. Bathi nasebese enkosini yamaNazaretha bathi inkosi njengoba suke sijova ingane nje asimtholi lo muntu lo wakhonjwa inkanyezi. Ithi inkosi nilahlekile esikhathi semihla kwaIsrayeli zajova ingane zabulawa wabona uNkulunkulu ukuthi lezi ingane zife ngephutha. Ithi njengoba nifune ingane nje lo muntu soba mdala soba yikhehla. Ngenye imini inkonzo kwafika unkosazana uZondi ethempeleni kithi ePhumlani. Ubaba umthetho wasemnikeza inkonzo. Uthi unkosazana uZondi kwaphela imali yokuba ngiye kuJulayi ngenye imini. Uthi ngafisa ukuthi sekwazi ukubhala umhlangano ngingakaze ngiye kuJulayi kodwa izothini. Uthi sathi masiqede umthandazo kavuka nathi uthi hleli nengane uthi wehlinto lapho phezulu phakathi endlini wehlimprophi ibanjwe intambo yonembu yesibuyime emhlophe. Yehla kancane lento waphakathi endlini yehlela phakathi endlini. Sathi ingane gogo bebe yini le uthi ngahlala ayibuka lento yehla ibuyime. Yehla ibuyime uthi yehla uthi yaze yafika phansi uthi ngathi ingane awuthathe nathi into ngiyibone uthi yayithatha ingane uthi yayiletha kimi uthi ngayivula le envelope uthi ngathola isliphi phakathi inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu ithi nguswile ukhala kwakho uthi koze kuvala uJulayi imali ungenayo kuye kuJulayi nayi imali engunikeza yona hamba uye kuJulayi. Ngalesi sikhathi kwakuyimali enkulu 120. Wathatha islip lesi wana senkosini ilanga sibhalu uAK. Yafika inkosi yamaNazaretha yathi awukabi isikhathi sokukhulunywa ngaye ngesikhathi esisayo. SiseJudiya eJudiya yayilokhu ikhomba inkosi kusuka wena uhlalele uhlaleleni ilokhu ikhomba inyanga yezulu ilokhu ikhomba asuke umuntu asuke ethenjiyana omunye edengezele base besusana bona bonke yabuya zo yahamba umsusa omunye susa umuntu athi wena usahlezi mina sengisuki wena awasuki nyaniyala 16 Look. Now we are on God. I'm showing no book. Sorry. Oh, one capella, but this is my soul. No, oh, tell it to the Baco, Sabati, Abantu, Yavanis. Now, Kubelisa, it's not to Kubelisabantu. Pambene nokufundiswa. Ithi lo phambene nokufundiswa. Enikufundile. Elithi nikufundile. Nidede ku. Ngeke ngisuke ukhazini wami. Nama sokuxabanisa nesonto. Ngenye imini makukhona abasemdlethe wesenkosi umdlethe khona indawo engale ukuthiwa kwabona ngayiyo inkosikazi yenkonzo ephakeme yathola umntwana kwafika isikhathi lo mntwana yaphuma endlini yahamba yathatha isigubhu
kuthe ukuqhela imbijana iyokha amanzi ukuthi kwenzeka kanjani yafike yawakha amanzi inkosikazi yamthanda uJesu wakhuluma yasiphathe yamthanda uJesu bakabadiyashiluma mkhize yamthanda uJesu yamthanda uJesu yashilu eka wathi qhamu ubona intuthu isiphezulu wawisigubu phansi kwaba namaqhubelo yashaya ethende seyiwile iqathu yathi yangena endlini bayibamba kwathiwa kahle sikuzobona yatawa ingane yami yayiphosa phakathi indlu yawa yathi mpho phezu komntwana ingane yami ayibamba amakhosikazi kuthiwa yini lento ephathe umama bathi ziyinseka ayibamba abaney'nseka bathi abangenazo myebelashe ade yaphi ayiphosa inkosikazi bayibamba amakhosikazi yawindlu kwaba umloda pho kwathe indoda esemdletsheni yagawuluthi lapha kukhona lento abayifaka lapha endlini phezulu okuthiwa isadla noma isishuni bafaka usemende lapha phezulu esikhathi kuwa izinti ingodo lezi amalafiti yathi mpho phezu komntwana iqhaya le ndoda iqhaya lento eqhaya yayithi mothi bayithola ingane iphakathi kwebaqozi ikhona ibonkosi ufuna sithi unyazi uba sizothi uba uthi Magwaza ngenye imini kwafika indoda uma ifika yathi Magwaza ngifuna ukuhamba nawe ya kule nkonzo yakho ngiyithanda le nkonzo yakho ngisafuna nami eke ngiyobona kanti inkabi ayisile enkonzweni isekuye uthi saxoxa nale ndoda saxoxa fika ntambama saxoxa kwaba kuhle senzulala nathi kwakuhle uthi kwathi kusuku lapha sekuye kothalofu uthi ngesu umuntu ethi ulele lamuntu uzodubula wena ifalo lapha emakhaya zinjengemini imini ihlangane kuhlukana umaya edlula lapha lomuntu uhamba uthi afike lapha kuMagwazi nelela afika ameqe ayimali akambone unjenganami abuye esese ukuthi sesezodongeni abuye aphumputhe azameqe abuye ngami ithi le ndoda ngangihleli ngilele eduze nometshisi uthi ngasha umetshisi ngathi uthi what uthi wayibeka phansi insipho kodwa Magwaza bengithunye uthi angizokuthatha ngiyathathana umsebenzi wami ngihola ngawo ngithatha abantu uthi ngathi akuzombulala uthi usakushemba ngizobulala mina uthi wathi ungixolele ngizabuye ngiphinde ngizokuthatha angingabasho abantu ngoba wena ufake ibuko nje ucipha ukuthi ngizosho cha ngisho wafika uMagwaza entabeni ephethe leyo nsimbi yathi le ndoda nayi insimbi Magwaza sengiyakunikeza yona usobheka ngayo izingane zakho wayithatha ke waya nayo entabeni
wafika entabeni wanika inkonzo washumayela wathi oyifunayo nansi ake sezokuyithatha ojoba bukaphansi lokho siyakhamisa sofika edokotela somcini angazi noma wayi edokotela kwalahleka imoto yomunye umuntu ilahleka la ingwele zayo ngenzela mawubona ucebekhulu lo hamba noba yalahleka imoto yomuntu kwasingekho ebhekeni kanti ithathwe izinsizwa yayoshona yafike ngavuma eyifake eshadini hey zayiphuma esikoleni iy'ngane zifike zime lapha zibuke le moto phakathi ehlathini ihlabelela le moto kodwa babona umuntu phakathi selikhethiwe icala yathi cebekhulu le moto yomuntu eyalahleka engwelezana ngifuna uyilande engwavu yathi ngiyakutshela uvuke kusasa hamba wavuka wathatha imoto hamba cebekhulu leli ipolisi uthi wathi mayifika le wafika ilanga selithi nazi ingane ichithekile ingane abamoto bani lapha yakho imoto ehlabelela lapha ya kuleli hlathi washiya imoto yomsebenzi umgwaqo kawukho owehlile phela akona umgwaqo owenyawo sathi siyavuka kwamashu wathi umvangeli hey ngiyabona imoto nje obejika ngapha usemeyivili la ngingashona nibaliwe njengoba isithele la akumgwaqo ney'nyawo nihamba kweniqhuba iy'nkomo uma utitiza la zothi azibulale wafika uyithatha wabuya nawo yayinkantolo kwafuna umnikazi wayo ayithola wayithola ayibonga inkosi ngenye imini kwabanga isiphila
hey siyingozi bakhokhela isiphika angisholeze lezo sifakile kodwa siyingozi inkosi esalithi isiphika sinika umuntu kanti nakile kunesiphika hayi ngesalithi osumyeni wakho uthi awuqinisile wena mama wenkana ngisasithatha wabukothi khumula kusikhumula inkonzo hayi usikhumula hamba inkosikazi yawubikela inkosi yamaNazaretha kodwa ubaba kodwa ukuziphika singekasa thatha indoda ethi inkosikazi esaku uthi ke sifake sasezulwini kodwa sasithatha kwahamba isifaka makwenzi umthandazo lenkosikazi ngiyabona yayiya ku-withdraw fika ibuka sihlangaka kwavela inkinga sayishisa lapho iphika yonke le ndawo yasebuka nangapho kodwa la ngezansi ingashiyi wena ufuna iphika bikhathi Enkosini lo muntu sithe sisentabeni wahamba umkhokheli umkadlala emanhlanhla leso siphika sasi sesiphethe umfundisi wasekhale uhlatsha sasinika uhlatsha hayi siyashisana hamba naso siyabuza iphumile uzosesaphi lesiphika kasi inkosi hayi bazakho sobakhela wena amina yongathamba inkosi kodwa ngenye imini umfana wabamsibi abasemtuba bayamazi ozalwa uJosepha Msibi osemasoshini uthi-ke kwathi ngenye imini bekulamazwe angaphesheya kwelwandle uthi bekaningi uthi babe udu bekufa amasawushoda uthi indiza sahamba ngayo ngendlela ephezulu ngayo uthi sahamba uthi yavuta indiza uthi sabona ilangabi liqhamuka phambili liqhafa ilangabi uthi yathi sephinda kwesibili uthi kwathiwa uthi ngameme uthi wabheka izwi kwathiwa memeza ushembe uthi shembe safa uthi ngabona intuthu ikhuphuka intuthu kwangena into wangathi ungena inyoni uthi yaqonda phambili uthi yafike yabamba ilanga uthi yehla indiza yehla uthi yahlala sihlala esigangeni kwabizwa enye indiza yazobathatha umse-BBC 2016 uma sifika enkosini unyazi wayesenumber 3 yethi wena usuka kuwe ngoba wena ngabona endizeni uwena wangibiza endizeni usuka phi wathi inkosi njengoba ngilapha ngizobonga kuwe alikho elinye igama mhlasiqala ukuye eKhenani inkosi yamaNazaretha yabala yathi 1 2 3
yathi khona phansi kanti ithempeli sesanti lapha safike semihlalo yathi wena mfundisi mfuneke kuye kuleya kulo amuso usentabeni kwani salikwazi engifunayo lapho ngenzela mawubona shows nanguya wafika kulesa kodwa ngizokubiza wena ubika lena ngizoba wathi ngibona phambili sehla isalukwazi sesisa nomfundisi shows sathi masifika sathi ha ubekwa ngubani wena yathi inkosi yaseNazaretha ibhantshi lami engalishiya lapha ngibuye emthandeni usaligcinile usaligcinile ibhantshi lami sithi salukwazi isekhona sithi lesalukwazi ubaba omkhulu mhla igcina eqhamuka emthandeni wadlula sithi ngangimi egcekeni ngihwebula wasithi inkosikazi nanti ibhantshi lami ngifuna ungigcinele lo ngiyobuya enkosini yesihlanu ngoba sengimusha ngaleso sikhathi njengokumbone senginje lo sithi lesalukwazi ikhona nkosi ithi inkosi yaseNazaretha ligcine kusesikhathi lapho ngifuna ngaso ligcine njalo makufikwa lapha noma kufikwe ekhona sihamba silande lesisalukazi lapha sise la sifike sinikezwe igrosa lonke sikhishwe nemoto yangaphakathi siyiswe ekhaya ngoba sigcina into enkulu yonyazi ayibona inkosi ihamba inkosikazi ihamba ikhuleka kwashaya inyanga ayasiwa umuntu ukuthi ikhuleka akoqala bekufanele ngixolise bancele ngake ngafika la kulesi sikhashana abangcele banginikeza ipheko ngizogana kwaba kuhle ngemakhaya kwaphela unyaka owodwa wahamba lo muntu washina insuku enjengaleyo engane ngifake lokhu yahlala ebhokisini asazi ukuthi uyohlala kuzobe njani nale inkosikazi kwaba inkinga ke manje sikhona uhlale ebonakala lo muntu ohambile phakathi kwekhaya ebelethe umntwana asazi ukuthi kwenzeka kanjani nathi mangiye enkosini yathi wahamba engenzima na wathi bakamnqazi kodwa engwaziyo inkosikazi ethile yahamba kanti inzima yahlala umyeni wayo besinayo lapha eRosberg esebenza khona ifemana engenhle ngaseKing Edward lapha beyenza ijo yafika le nkosikazi umyeni wayo yathi myeni wami ngicela uzothatha ingane sengatete lapha ngihleli kabi lapha phansi ngihleli nomntwana bawo umndeni wathi hey uyamthanda lo nkosikazi wathi abanye wayishayana ngaphakathi wathi intando zokumbona lokho endondoza umkhumbulana msahamba ukumbone wena umuntu ebelethe phansi kanti yike indoda ihlale ibena manga yayibona into nje ibuye le nkosikazi hlala cela ulanda umntwana sengateta ngihleli kabi nomntwana hayi kube nzima
yemini wafika lenkosikazi wathi hey uma ungamlandi lo mntwana ngofika kusasa ngo-8 ngobe ngilandewa emhlabeni yathi nendoda yakusaba ukufa nawe nenkani yetshela bafowethu kade kufikile la kumandla ukuthi uzongilanda wathi yawo ngabe samthatha sinaye kade sinyanyisa yathatha ifosholo le ndoda yathatha ipiki yaqonda lapho abekwa khona yafika babemeza bathi umude menu uyathakathi yosani zobona umthakathi yayibona yashona phansi indoda uyathi masiphansi engodweni ezayibekiwe phansi yezinto ikhaya phansi yathi wa yabo yaphinde yathi wa bathi soka lapho amadoda so yathi soka lapho yathi umyayi olukoni lapho sopa esusa indoda esusa yesusa yafika engutsheni phansi ezazimbese unina wengane yesusa yamthola umntwana eseceleni yamthatha umntwana yathi bafowethu ngimukeleni bathi yathi into yakhe okuzongalani yakukhalisa kuzebusa ngamukeleni kodwa munye wade ngisawuchama kanti wenzela ukuqhubeka iyaphakama indoda yeleka ngaphezulu ingane ithe masi isifuna ukukhuphuka wathi unina wayo wathi nami ungangishiyi yabuya ngena phansi yamvuza yambamba yamphakamisa yaphuma naye uthe masefika ngaphandle yathi le nkosikazi kuthe ngohlala izinsuku ezisikhombisa ningabayigqiba lendlu yami ngobuye ngibuye ngolwesishiyaka lombili ngizongena la kuthiwa ngifuna umuntu ozongibhekelela lo mntwana wami ebheke emndenini yathi wena ishiya kuwe lo mntwana wami wosani ungibhekela uma ungamphethe kahle ngokulanda naye yahlala lenkosikazi lokhu incelisa lengane yami kwathi ngeleli ilanga lesikhombisa yathi ngiyahamba kusasa ngesikhathi sika-9 impela kwashaya isikhathi yavalelisa inkosikazi yathi ningiphathele kahle ingane yami sengiyahamba yathula yaphindela yawubekwa lapho sikhona leso sisalukazi angisibone singangaso ngangesikhomba sizothi ushendo uba khona phakathi kwethu ithi inkosi yamaNazaretha ithi phakathi kwenu maNazaretha ithi kukhona njengoba nikhona lapha enkonzweni ithi khona abangeke bengibone ngomhla ukuphela sehambile emhlabeni umuntu wathi engigcina khona ithi kukhona abangekho kule inkonzo kodwa ngomhla ukuphela ibona bayongibona kulukhona kule nkonzo angibonga la ivesi esahlukweni seshumi 29 ngifuna ukuma kuwe kuzoba besibili abaseKhorinthi 13 inye ivesi 11 imisebenzi shayivesi 29 ivesi lapho ngisewumntwana ekabanda imisebenzi noma baseKhorinthi
imali wena imali wena shayivesi bithi levesi njalo bazalwane njengoba ngilapha ngibiziwe bithi ke nginakunibala ukuzalapha ngitsheleni ngibizelweni ubani ongibiziwe njalo bazalwane ngibiziwe ubani ongibiziwe ngeza bithi-ke bengathi njalo ngibiziwe kodwa ngikhona ngangalibala bithi angilibalanga ukuzala ngiyabuza ithi ngiyabuza ningibizeleni na senethi ungibizeleni kuwe Eba salani kahle bazalwane ithi-ke salani kahle nonke manazareti ayonkosi phelelani nithokoze ithi kodwa kufanele iphelele onyazini ayibonkosi nibe inhliziyonye nibe nokuthula khona uThixo wanithanda nokuthula woba naye ngabe ngifundele ngithi wena unomsindo wena angisho kuwe ngiyabonga maningi amazwi isikhathi sibuyisela kwabangibizile Nkosi wabusisa amazwi